nih jauh-jauh bang. Dari kira. Mana yang gede nih kau lihat? Bang, liatin ya. Banyak. Tenang. Udah bang, cukup. Jangan banyak-banyak, nyontek lagi lo. Wah, gitu. Bang di sana kentang, di sini kentang sepikul. Bagi dua, abang nantang. Yuk kita main pukul berdua. Bang kentang sepikul, tiris masukin dalam kaleng. Abang nantang, abang pukul dah. Dia tangkis sambil meleng. Kali dalam nggak keluar bang. Nah, kalau begitu bang, bulan ruah jangan dihitung. Baca rawinya kudu pelan-pelan. Malu sama arwahnya Bang Pitung. Kalau anak Betawi nggak bisa main pukulan. Kasih datang. Ya. Tuh bang, ini yang pentil. Ada lagi bang, kasih lihat neng. Bang, kelapa puan ditusuk belati ada perahu lurus jalannya. Manyun banyak gitu jawabannya mulut. bikin mati. Ini dia justru pukulannya. Neng stop neng, di kawah aja lanjutin. Mana main golok bang? Tuh liatin bang. Orang buta bawa kaleng jalanin miring kita belum sumur. Minta abang jangan meleng dapat nyesel seumur-umur. Bang, udah bang, cukup jangan banyak-banyak. Ntar abang suka lagi ya bang. Udah deh, jangan banyak bacot. Sekarang kita main pukulan kedua. Banyak. Bintang sawan.